Pozdrav. Treba nam internet konekcija ili Wi-Fi i Google Play Store. Prvo uključamo naš tablet. Android tablet. I onda otvorimo Google Play Store. I onda kucamo broken screen i tražimo broken screen MDP software. I to kada ste našli, to skinete i instalirate na vaš Android uređaj. I tražite ispucati zaslon, zavisi od vašeg jezika na Android operativnom sistemu. I otvorite tu aplikaciju i na lokaciju gdje želite da to bude slavljen ekran, tu dodirnite. I evo, kao što vidite, ispucan mi je malo zaslon. I tako sve više i najviše. Sve više i najviše. I to je to.